Mwaramutse amahoro mwiriwe neza bakunzi ba radio televiziyo Nuru Mashariki muri kumwe na Sentama ubasuhuza tugarutse mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ndi kumwe na muvandimwe wacu Mushakamba mwaramutse muraho Mushakamba. Sentama wiriwe neza Mushakamba. Yego Amakuru yaramutse. Amakuru ni meza. Itariki ya 5 z'ukwa gatanu ndabona nta mvura nta zuba. Umwaka wa 2025 ni gatanu. Uko ari byo? Ni gatanu zisubira inshuro 3. Nti ikirere kimeze kiraringaniye. Ariko harimo imvura. Ntiyabura kuko wa gatanu nabonye gusigaye kuba nko kwa 4. Makunguru ngo zaraye zitwikira ijoro. Zanyuze zageze Kigali bwije cyane mu masaha 9 saa 10 nibwo zigeze mu nzira za Rwamagana. Cyangwa mu masaha 8 gutyo. Bariraye ariko nibyo biyemeje ngo bazajya bagenda ijoro nk'ibisambo. Ariko n'ubundi abantu barimo kubategereza bakabavugiriza induru. Rugendo rw'igisebo ntiruba rworoshye. Reka twigire mu nkuru zacu. Yego. Tugere mu nkuru idoha muri Katari niho tugiye kwibanda ariko turi burebe n'ibindi. Cyane ko mu mikenke nabonye imirwano yaramutse mu bice bigana bashatse kugaba ibitero mu Minembwe. Yego. Nubwo byitwa ngo bari mu biganiro ariko tugere idoha muri Katari turebe ibiganiro bya 23 ndetse na FRDC cyangwa leta ya Kinshasa byasubukuwe. Nubwo imirwano yanga ikagumaho. Buriya kuva batarasinya amasezerano yemera guhagarika intambara nta gitazaba. Kandi noneho kuva iriya Wazalendo hari ikomeza gutera bizakomeza. None se ko iyo Wazalendo hari kandi kabiri mu maboko ya igenzurwa ikanakoreshwa na Kinshasa. Harangiza babakibice nkabona basakuza ngo 23 yishe agahenge. Ubwo amaherezo azaba yahe? Nyine bizagera igihe basinya n'amasezerano nyayo kuko ntayo barasinya. Noneho bayubahirize nibatangira kuyubahiriza nibwo bizahagarara. Nibidakunda kandi bizakomeza kuriya. Maze kubona ko ari amasezerano atazubahirizwa nubwo bayarimo ayo Kisekedi azasinya sinizeye ko azayubahiriza. Wabonye ngo ukuntu Samedi yarasi yagiye ibebera rwose. Wabonye amafoto. Genda bujura. Bagiye bububa. Baje bemye none baragenda bububa. Ku biganiro by'idoha ngo byimeze bite? Ibiganiro by'idoha byo ukuntu bimeze inkuru ndende n'inkuru ngufi. Ndabona imbere hicaye umuntu wa AFCM 23 ari nawe uyoboye intumwa zayo. Nuriya munyamabanga uhoraho yitwa Benjamin Mbonimpa. Umunyamabanga wa FCM 23 witwa Benjamin Mbonimpa. Ni uyoboye intumwa za 23. Baravuga rero ko bageze idoha muri weekend. Bakaba bayobowe na Benjamin Mbonimpa. Noneho
amakuru aturuka i Doha rero akaba amenyesha ko delegasiyo ya Kinshasa, ni ukuvuga intumwa za Kinshasa zahageze imbere yabo amasaha 48. Noneho bakaba batangiye noneho ibiganiro imbonankubone. Bikaba byaratangiye ejo hashize ku cyumweru. Yego. Urabona hari iki wenda reka ni byiza ko tubigarukaho, si ngombwa ko tubyira. Wowe nka Sentama urabibona ute? Mushakamba, buriya ibiganiro ni ikintu gikomeye. Buriya buri umwe aba yazanye bya bindi bita cahier de charge, n'undi akazaniye ibyo yifuza n'undi ibyo yifuza. Yego. Murakora ibi kugira ngo tuganire, n'undi akazana murakora ibi kugira ngo tuganire. N'ugiye nka Kinshasa ikavuga iti mwava muri Goma na Bukavu, Kivu y'Amajyepfo yose kugira ngo tuganire. Muragira mutya kugira ngo tuganire. AFCM 23 ikavuga iti murarekura imfungwa za politike zose kugira ngo tuganire. Buri umwe akagenda azana ibyo yumva yifuza. Kandi akenshi buriya ibyo buri umwe ashyira imbere areba ibiremereye bibangamiye mugenzi we. Nk'uko bavuga bati kugira ngo tuganire Tshisekedi abanze yego cyangwa atangaze ko agiye kujya mu nzibacyuho ingana itya, nyuma yayo akazayisohokamo yego, atagomba kwiyamamaza. Ugasanga rero nk'ibyo ni ibintu biremereye biza gutuma noneho n'urundi ruhande rwikomeraho, noneho ukaba utashobora kuvuga ngo mu ntangiriro ntabwo wabimenya ngo biragenda bite. Ni ukurindira umuntu akareba amaherezo yabyo uko biza kumera. Ko twabonye mama 23 yemera kuva Walikale, Kinshasa ikarekura abantu badafite aho bahuriye na mama 23. Ubu urabibona ute? Mushakamba, hari ikintu kiza gutuma mama 23 hari ibyo itazongera gupfa kwemera. Je mu maso yanjye ko mbibona, imaze gusubira inyuma ubugira kabiri. Ibuka igihe cy'ingabo za EAC yasubiye inyuma. Yego. Isubiye inyuma, ingabo za leta icyo zahise zikora zo n'abarundi za EAC zitashye. Nubwo leta yananije ingabo za EAC, noneho zitashye bahita basimbuka biterera hahandi bari bari. Noneho ejo bundi muri Walikale uribuka ko bagomba kuhava, noneho ubuyobozi bwa gisivile akaba ari bwo busigarana centre ya Walikale. Ni ukuvuga nta ngabo zari kugeramo. Icyakurikiyeho ni uko batinze kuhava gusa. Wazarendo na FRDC bari bahageze bifotoza banasahura. Biriya rero bishobora kuza gukomeza ikibazo, bakavuga bati ntabwo bababwira ngo ntibasubire inyuma, bakavuga bati ntabwo dusubira inyuma bitewe n'uko igihe iki n'iki twarabikoze ntimwabyubahiriza. Cyangwa se nabo bakaba bashyiraho ikindi kintu gikomeye, turasubira inyuma ari uko mukoze ibi ngibi. Ugasanga ni nk'ukumva ni imbaraga. Bimeze nk'ukumva ni imbaraga. Rero ikiriho buriya mu ntangiro ikintu gikomeye kirimo ni ukumva ni imbaraga, buri umwe azana ibyifuzo bye n'undi azana ibye. Noneho ntawuba yari yagaca bugufi mbese urebye. Ni ukurindira rero tukareba iyo bijya. Urabona se Kongo nibura izageraho igashyira amashagaga burya iyamarwa no gukubitwa. Isangane ko mbona itakemera itashyira amashagaga kisangane kirimo. Ni ibyo nyine, iyo ikubiswa hababaza.
nibwo ihita yemera. yego nikubiswe ahababaza nibwo ihita yemera, naho iyo yumva igikanyakanya mu kabaraga uriya nka uvira ivuyemo kisangani ikavamo. yego iki kindi Butembo ikavamo, Beni Katako yego buriya baca bugufi, bacisha make cyane ko nubwo bimeze gutyo, reka tujye ku bindi biganiro nabyo bibera i Doha ndetse na Washington by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego ibihugu byinshi nk'Ubufaransa bwasabye kwinjiramo buremererwa nk'umuhuza, yego ariko u Rwanda rwavuze ko igihugu nk'Ububirigi kijemo batabyemera. ni ukuvuga buriya ikiriho igihugu cyose cyabugamye cyagaragaje uruhande kibugamiyemo. yego buri Ububirigi kuvuga ngo burajyamo ni nk'uko n'Uburundi bwabisaba. Bugaragaje uruhande uvuge nk'Uburundi, uvuge nk'Ububirigi. yego ikindi ni ikihe? Uburundi, Ububirigi, ariko cyane cyane Ubwongereza, Afurika y'Epfo uvuga na Canada kuko abafashe ibihano bose barabogamye. yego ariko bashobora kuba wenda baribeshye bakihuta gufata ibyemezo, ariko ugiye kureba wenda avuga nka Afurika yego nka biriya bihugu byari bifite ingabo, uvuga nka biriya noneho bivuge ngo bigiyeyo, biriya ntabwo babikundira, buri wese yabireba nabi ufite n'ikibazo. yego birumvikana, gusa imirwano ndabona ikomeje, ndetse nabonye na leta y'u Rwanda, uruhande rw'u Rwanda rwavuze ko nubwo Kongo yemeye ibiganiro ariko igishyize imbere gukemura ibibazo byo mu burasirazuba ikoresheje intambara, ko ibimenyetso bihari. uko bimeze kubona n'ubundi nyine bajya mu biganiro ariko ugasanga baguze ibikoresho, barunze abasirikare ahantu, bazanye buriya gihe na bariya Babirigi ndabita abacanshuro. ni abacanshuro bumvikana, bazanye abacanshuro. urumva ko Kongo iracyatsimbaraye ku ntambara. yego hagati aho Kivu y'Amajyepfo n'ubundi nk'uko twabivugaga, Abarundi na FRDC bagabye ibitero mu mihana itandukanye y'Abanyamurenge, ariko ngo bakubiswe iz'akabwana. barimo gukubitwa, bagafatwa amatekwa, bakamburwa n'ibyo bari bafite. barimo bararwana iya nyuma rwose. bibaza ukuntu bakomeza kurwana kandi uko barwana ariko bakubitwa. barimo bararwana iya nyuma, barwana intambara ahantu bashobora gukubitwa, barakubitwa, barafatwa, baramburwa imbunda, byose. ndabona ngo ku musozi wa Mutumba mu birometero 46.5 ugana Minembwe. ntabwo ari umusozi umwe, ni uruhererekane rw'imisozi bita Mitumba. aho ngaho bigaragaje ariko barakubitwa. ahitwa Mukoko muri Gakenke ho ngo byabaye bibi cyane mu Gakenke. yego reka ndebe inkuru ituruka mu Gakenke. yego itugezeho ngo bahamburiwe ibikoresho. Muri ravuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitero bazindutse bagaba kuri Twirwaneho n'intare za Sarambwe mu gice cya Mukoko. Iri huriro ryacyamburiwemo imbunda ziremereye n'intoya nk'uko amakuru ava muri ibyo bice bivuga. Mukoko ni igice giherereye mu burasirazuba bwa komine ya Mikenke ya Minembwe nako werekeza Ifizi Ifizi ku izone unyuze inzira yo kwa Murima na Rusuku. yego
amakuru ava muri ibyo bice avuga ko muri iki gitondo cyo kuwa gatanu z'ukwezi kwa gatanu 2025 ingabo za Kongo zirimo iza FARDC n'abarundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR bagabye igitero muri kariya karere ka Mukoko, maze abarwanyi b'intare b'amadubu n'intare bakigabweho bazikubita inshuro. Amakuru yemeza ko ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta zagabye kiriya gitero ziturutse kwa Murima, ariko ko zagihuriyemo n'akaga gakomeye kuko zacyamburiwemo imbunda ziremereye zirimo imbunda mu bwoko bwa machine gun n'izindi ntoya zo mu bwoko bwa AK-47. Si ibyo gusa kuko uyu mutwe wa twirwaneho cyangwa se amadubu n'intare byayifatiyemo amasasu menshi, kandi iyi mirwano igwamo ababarirwa ku 10 bo mu ruhande rw'abagabye igitero, ubwo n'uruhande rwa leta. Ingabo za Kongo n'abambari bazo bagabye 10 ni benshi cyane, n'ukuntu biruka ubundi abantu biruka iyo ubishemo 10 ubishemo benshi cyane. Ingabo za Kongo n'abambari bazo bagabye iki gitero mu nkengero za centre ya Minembwe mu gihe hari hamaze ibyumweru 2 hari agahenge na kamahoro. Ibi bitero byaherukaga mu Rugezi mu byumweru 2 bishize, naho iki gice cya Mukoko cyangwa Mukoko pronunciation yaho sinyizi banyihanganira bahavuka, cyagabwemo iki gitero cyaherukaga kuberamo imirwano kuri Pasika, ariko uyu mutwe wa 23 na twirwaneho byahosheje iyi mirwano, birangira bakwiye imishwaro. Hagati aho intare n'amadubu bikomeje gukaza umutekano mu bice bimaze kubohorwa muri centre ya Minembwe, Mikenke na Kamombo. Aho hose haratekanye. Bwana Sentama n'ubyumva, kumva ibi bitero, kumva nuko babikubitirwamo, ukabihuza nuko mu minsi yashize twatangaje ko mu Mikenke Minembwe isoko riri kurema rikaremamo ibicuruzwa byose, biragaragara ko aricyo kintu cyatumye bahitamo kongera kugaba ibitero kugira ngo barebe ko babuza amasoko kurema. Ubwo rero urumva ko abatabazi barahari, ahubwo abakomeje kugaba ibitero ni gahunda yo kwica ibiganiro. Birumvikana, uzarebe niba ibiganiro byaje bakunda guhunga kugaba ibitero, ariko nk'uko wabivuze ushobora kuba igihe cyo gukubitwa cyangwa kumvishwa no kumarwamo amakakama n'amashagaga. Ko bimeze barakubitwa iza nyuma. Mushakamba simpamya ko umurundi azakubitwa bamumanukana agire za kareni akomeza arwanye. Kuko ikigaragara yatangiye arwanira ku buso bunini, ariko uko agenda akubitwa niko aragenda shonga agasigara arwanira ku butaka buto. Yego. Ikindi kiyongera, tumuzi akubitwa akongera umubare wa za batayo, agakubitwa akongera umubare wa za batayo akirwanira ahantu hanini. Ariko uyu munsi kongera za batayo yarabiretse. Biriya rero ni ibimenyetso bibiri bigaragaza ko ari mananirwa. Ikindi kimenyetso ni ugutabaza. Biriya perezida wabo aba avuze induru ati baranteye, bagiye kuntera, bagiye kugira bate banyuze Kongo. Ni ukuvuga arareba agasanga ibyo yakoreye M23 none agiye kuba umuturanyi wayo. Ikibazo twese tuzaturana dute? Yego, tuzaturana dute? Ntazandasa nk'uko yandasiye hariya, bizamera bitazabyihanganira. Ibyo byose rero, ibyo bintu uko ari bitatu bikaza ari ibimenyetso by'itsindwa ry'umurundi, cyane cyane kuko umurundi niwe urwana hariya.
cyane wenda undi uharwana cyane ni FDLR kuri we intambara yakomeza. FDLR nazo bigize abarundi ariko yego zigize abarundi ubu ngubu ngo ziba ziri mu gitega rwose zinywa icyayi zigira zite. ntabwo ngo bisanzwe hari umuntu tujya tuganira waho wabibwiye ziba zinywa rwose icyayi zinywa ikawa zicaye zituje zimeze nk'izagezeyo. urumva rero ibyo byose birahurirana bikagaragaza ko bikagaragaza ibimenyetso byo kunanirwa. yaba Tshisekedi arananiwe, yaba Umurundi arananiwe, FDLR arananiwe, Mushakamba iyo bafata nka general agafata urundi rugamba rwafashwemo general uretse general Mayere wafashwe n'inkotanyi mu Rwanda naho ngaho hari. yego rero biriya byo Umurundi arananiwe ni nko gusamba. yego cyane ko Nduhungire yavuze ko ngo kijyanye no gusubuku cyangwa kubyutsa umubano w'u Rwanda n'u Burundi ngo buri imbogamizi iba perezida wabo n'amagambo ye, perezida w'u Burundi. uko bimeze Mushakamba ntabwo waba ushaka kwiyumva ngo nurangiza ushobora ibigambo bimeze kuriya. perezida n'ubari n'abayita ngo ni amagambo atameshe. ntavuga ibintu nka biriya ngo azanyura mu Kirundo, anyure mu Kirundo ageye aje se bimuhire aho yanyuzeho urugendo rwe rwabaye ruhire. rero biriya ni imvugo za gashoza ntambara kandi ntacyo ari bugireho ntambara gafite. yego rero wa mugani wa Minisitiri Nduhungirehe kiriya nabyo bishobora kubangamira umubano w'ibihugu byombi. urajya mu kindi gihugu ukihanukira ngo nzakuraho runaka, nzamukuraho ntacyo yagutwaye nta ntamukirwa we muzamukuraho. buriya uba ushoje intambara witangije rwose. yego ngira ngo tugiye gukomeza gukurikirana amakuru atandukanye y'uyu munsi, ariko inkuru yari ingenzi ni ukubwira abantu ko ibiganiro byasubukuwe. yego cyane ko twese tubihanze amaso kuko hashobora kuvamo ikintu cyahindura amateka. uko bimeze nk'uko nanone bishobora gukomeza intambara. ubundi ibi biganiro birimo ibintu bibiri: guhindura amateka ndetse no gukomeza intambara ikajya ku rundi rwego. intambara igakomeza n'ibyo ngibyo. ariko ntunibagirwe ko banababwiraga ko Makunguru ku cyiciro cya kabiri bagiye bubitse imitwe, bitwikiriye ijoro baragenda nka 3:30 z'ijoro bari bageze i Musanze. numva ko bagiye kubyuka iwabo rwose. yego Sentama ndagushimiye. urakoze Mushakamba. turabashimiye rero kuba mudukurikira abakunzi bacu, turabashimiye cyane, tubibutsa kandi gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa inshuro imwe gusa iziri ya kabiri. turabibutsa kandi gukanda like kugira ngo bigaragare ko mukunda ibiganiro byacu, mukande na share kugira ngo ibiganiro byacu mubisangize inshuti zanyu, abavandimwe banyu mukunda. ikindi mutwandikire mubinyujije ahanditse comments, mudushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi byanyu kugira ngo turusheho gukora neza. tubifurije rero umunsi mwiza kuri mwese. mwari kumwe na Sentama kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. murakoze cyane.